sa mi jejejeje se memleti mi ko garden city honom e ma boy no kasa me rof no bu nkotodwe na kwa mhyehyɛ ma asɛm wie ne sɛ wonim sɛ saa e na asɛm ne tie nti saa de ɔsrɛ wo yi ne ho afirim e na sɔfo bi e ka so no de ɔno ɔyɛ sɔfo wa bi nti me ya obɛma me obɛma ɔyɛ de boy na dwa me ne bibia enya no nti na so ɔde me obɛma ɔyɛ de wasɛm ne mi tie sɛ obɛma bɔse sɛ bia boy no sɛ me pa o man ne ma me kapele ba obema oil obema bi se me ni bibi so obema boy no oil ama de adware de me ni bia enya odi be dware okay yes so ode me be kosuma nkwa ahene me ne wo fa no no to fa afon kra se wo frɛ no e na osan aka te so obefrɛ no kɔ hɔ no ma enkosi ba bia ne wo fa no e na ye ka ma ne kosi o ma 5 times am fa nko bo container se du ba bi na me ho kyerɛ me a me mfrɛ no no ma container na ma start a me bo me frɛ no nso a wo so oniska nti ono so me bo me container ma me who's your friend saying? Mary Ejapoma. Mary Ejapoma. Just say and our case in a 2-in-1. Eh nipa mienu e na ado omaba. Constituency ban and an chairman. Eh dear chairman. Constituency chairman. Yeah, constituency NDC. Oh okay. Na only din. Ese oboni din na din na party ni din na opesa odidi kan ni position adidi kan ye boni pani din asa na the position ato aso ni din the same constituency chairman Hadi Salifu eti yabekọ ne chairman Salifu shia da breben 2018 we are sure say 2018 no shia sa be na ya to 2016 abanawie sa tam na ye san ba omo ye campaign krampo ama ai PCB ana ye ba na ye friend na plempe nti omo na me hu wo ma me start ne tenai okay na one kasa no ye party ba na party coordinator permanency we are then coordinator and say koko football bo mu anaja kontofi mrewa ne nkokora we then chechiyere sa me kan no aje me so kontofi nkokora ne mrewa omo kan say chechiyere kontofi nkokora ne mrewa Jimmy so watch yare. And so on I can so watch Chamori. It is says we are coordinator and on also ye constituency chairman. And I'm a champion. I will share catch us all here. I'll catch him so you know catch and you say one way clemoni to be well living to you too. Say and say akwa wale na me hu say na you ya tra odi we na kan na yo 4. Entinka o kan say na yire mu ye 2 nka akwa akoto so 3 ana. Me de me Arsenal fan me broken heart intino me metimi atoso. O ya den? Me Arsenal fan. Mentiri o ka kwa de no. Arsenal fan me means broken heart. We are then. Me makwa gidi dant means wale ento so. Ah and gidi for tower so. Bebele say gidi for do wale dodo. Okay. Anti me means wale ento so nti o kan ye no me an ha me. E na asa ye den fan. Me an kasa me nya Arsenal ba say me di bube me ye ba. Anti bube no ma minti. Omo say we Arsenal fan na unsuro broken. Enti kasa gu ade ni moment o kasa ni ye. We ye Arsenal fan na unsuro broken heart. Enti sa na Arsenal fans no mo tie. Anso omo ni me sa na omo kan. Omo na kan na. Enti ba cho ye Arsenal fan na jeme so yes ye unsuro broken heart e wo fie honom. Enti wo gi tumu se nka obe ne third wife. E kire ko we na wa ware miensa. Eno ko na nsen ya wale 4 ya na me te se wale ntel na ne yere no miensa na menim. Okay. Na meni me call ye no meni ja e bleki first one ah san ka mo ko fa ga bi obo ameduma se se won so ko se ko han dan o ha wo de ma akom ofa oba bia wo de ma akom enti me de me ho nyina no hia no hia wo bo so be ware o kan e na bo hia be no san e hia ya wo ko ware a o se wani abele o ka che me se e ba pa wa obema madwuma adwuma baba bia obema mbi enso adwuma ba meti we ayi national security aba mama me enso meti wo no on we dey am kwa me so wa kire bebele enso o mama me adwuma bia ba o na national security na dey tenten kese na ko ah no so mo te sa soja fo okay nto mo gina so mo gina so me bra ya bo soja no ndo akorokoro wo enso mama bia me freni bia o se to me freni bia o se to bo o se me pa me nchini tuma won di 10 minutes krampo wo police station ho ba bia so ni wa me de ne beko mo twempena mfie sen e twen 2018 no ase ye to ye bleki ye to abawe ya ne san e kan mo breaki time be chese mpena twen mo commercial break ni na wo na wo no ne nsa chi eden kakra nti me de na me nya hwere na me de me twen me ho me twen me ho nti ye to abawe no san ka ase ya bae de ene on de da bia krampo kan na on de ye mini jai krampo de wakane de obeya ama me esu me nya hwere ono so a mi na me te ba mi tu akokora ma me 400 cedis kwan se sam ne ma nkokora mbo no so wo gisika wo bi wo no o kan me kan wa ama me
o se baby am be ko bia me mfa nkora me de ne ko oba o se fa ne chairman de chairman Hadi Salifu so motena enti brebe na montam te ye de ntokwasem we nyina ba yi ye ntam te ye nkula yi bi school ya nanu ye aha ti mesra so ma misika na me ti be say 1 month mu eni enti no se no ono wodi nka akwa ye one ho ade a oni me se me de me ye me hu a enya papa enti wodi sie mi nti se me hu ne mate ne ma ye bibi de ene na o se opetu ne me ya aka kasa mitio me ka kire ne ma frefre mpanifo bebre dem bla me ka kire no se o mo de o mu ni mo mpena oni mi pa ba o mu ni mo mpena de o mu ni ma na oba ya ye ne ho ade oni mi pa se me ne oba o mu ni mo mpena ena ne bla ba kon so sa me frɛ no so sa no so kan so no so ni mo mpena oba ho na efrowi na bla bia ne tifi because my say we show phone so concentration ni dem ha we say wa man kra ni sika omu bie school no kra ben ya o de wo ma da me ni ma me ma sa ba be fa me de ne se me hia bibia me ma no papa hwe wo ba o be fa me de se me busa bibi na nya ma ya wo se me bi saw wo ma na wa wo no enkra na bie school na chairman na nya sika na ama wo no eno so wa fa ho abufuo me ma fa ho abufuo because denti na say wo ba wo ma won pena na ese hwe wo ma na se wan hwe wo ma se entokwa ne hwe se wo bra nkra ni bi esku be pese me kire time a yentam tete ye ma wo hu da bi se wo se wo be fa wo ne de ese o na hwe wo ma no eno de adentia eno de se wo hwe no se de wo hwe no bai na ma books sika ye se na nkra ni papa o wo mu wo papa ento wo papa ntimi nto books wa tom ti de ntina asan kwaje nkra ni sika free ne ho wo mpena nchen de ntia se ne nyina so kwa mama nka menti we nyina sasan se wa wale Dabio mi denti a obese usum enkra no responsibility no edigu wo mpena so no abra nkra no so papa ehwe wo mo no eno na menti ase me no ma me sikanti me chop money na ka me je nam de atoto ama me ma no nti nya me bedi kra na me de sere ba se wo se enkra no so papa de ba nti e ba ne sen na wo chop money a wo gi no wo mpena ho na eno na nka de koto nkra books endi ma sa na me kan no sa na me kan no nti se dem Mary boko de boko because mente wasem na si o be ma na ane na wo no hwe nkura no eti say wo de nkura no responsibility kura san kogu obi so na sa be ma no kura te a obe du ho ya wo onde o hwe ne ma no obe oni me ho ya eti obe du ho ya obe ukwa ye be ka say ne on hwe ne ma be ka say e kohwi ni nti chairman na hwe wo ma ne ma wo dabi ma on hwe me ba kasa debe na wo ka kire ne say wo ba ba gi sika o ka se wo ma osika na kasa debe na kan me de no kwasam say ne ma se ma wo ye nti me no ma se ma wo ye nti me hu se ma na me ne nkasa boko ho am ne nkasa boko kra yes one fa kasa de e na ko ye kasa ne wodi wo ye ma se no wo ye nti na me bo afu ade no anya broken heart na oh na nya broken heart bebe se ai promise and faith de ya enti na nyina aka ho na o promise se obeware wo enya wale kwa kacha me se wai wa ma ba mu de se ai wo ba madwuma aye ena adwuma nso kra mpodi se ono omo de mam na ono ansan a enya ade e be ya adwuma eni nyina ho na me de koye me de full vim ni she no nkasa na odo no chire oba ya chairman de na eye kakara de na eye chire second coming joma hama second coming and the esi ma cho mo me pia na kwanwa ne nye ne ye ma me na on me mic no na mente ne nkan ye because mente kasa ne ye o se odo no na eni wo but joma ama second coming na e ma obedo chairman se ba ya menya adwuma ye mente ase na enya se na me no by na enye deep se de second one na san kan bo mu sa na pese me kire na se mu jaye no e da pese me tie free ono ane ho mu jaye no ena sa time ne de na odo ni ho but munya power mo betena akonwa so no ya menya adwuma ye nti na ma wo san be do no na ene se na ne da won feel obi a wo no ne de oh de nya sama mente enya sa mpa cho ba na utimi ne ye bibia free wakoma mu mpa cho ai woni ne tena san twempena wo nachi men twempena wo nachi wona ekeka se wote se me wompena wote se me wompena enso wo kura wo wompena che me na sa wote se me wompena mpo a ene se wo se ja na ojama no ko no obi wompena yeguso ne tena obi wompena yeguso ne tena ti se me wompena ma me nko enso me wompena nyina echi still na wona me ti se sei
na ya mpasa wo mpena me ne mpena ma wona e ka me ka so wonche me hu ni girl na me ti ase me bo oba kro di nchile no enti won so bo so on de obi o se Mary o de mema mienu ene baaye mema mienu wo so wo hia chairman yi 2018 brebe na wo hia ba ko ne nso ye me ne chairman ne break ye ba ho de me be fi on de ne de won kai ba bi e time no so mujaye time no so ni jaye on de time be 1 year so 1.5 enti time be na mujaye oh acho me pese mi hu ma me ende ye calculation ni nsi so e ma remfi me pese me ka na be si so enti wo kai chairman ne de wono na ne de ye 2018 dadaada no eno ne de o kai o ba Mary de o fa na chire ene de on kai date ende on kai date no ma ne de me shadan kai ene won shadan kai be ba na me fa na me chairman ni chairman won ka say chairman ni jai be 1 month ni second one no yes second one ni de mujaye di sen yes an kan bom ya san jai na mujaye be 1 mujaye di sen ansa na musa kan bom oh ye jai di be 2 years kran but enti kran pa ma ye jai no ba frame Maame Frimpomaa krom ho no mko ne ho no e koda ya de che ma me 100 cedis na me say o ti lo fe kwa 64 cedis fi maka 4 cedis enti wo so ma me kwa me bufu ye ma wo so ma ye secretary kran na youth organizer na ba be pa me chew se mi ntwa bibia so ma me 400 cedis se mi ntwa bibia se ho ne ye ntem tete ye na akọ me say ye to abayin na se mo san wi ni ye na odo ho kwahye no na mo ka no ono na be pa me chew jese nka ware o kan na yire mo ho a nka case ye duru ha dem ke nuru ha no nti o me ware won kan na se nka o sum me kran ke nuru ha o me ware won kan ho ana ma won sum me say me jine 500 million 50,000 or the pack ho 50,000 Ghana cedis eno na wo je no enyina so oben enyina so se ma me ni njaye me ntokwa na aba na ntokwa nso enya ntokwa krampo me busa no ayi no me dia no kwasem me ya me send no abufu sem because they know ye na me ya me ka se me send enu nti no eni aba na ya na timi de send no me so opema asem so yo ba opema asem na opema asem na go fa when soon me na so kwa o hu ni ye enye oba bia na edini di agwa wa moni dua uni to me bi edu oba ma wa moni dua ma na mo recording bia na emsa na nsa no say na 4 days ni secretary deputy so say no obi ka sana record na emle bia ba wa moni dua me moni dua e na me bi sa o nti ne chire mu tententen wa moni dua wa nka no me nsem bia ana me ka je nsa nyo oba bia na ebu ni kwasia e bia onim de edi mesu Mary wo hu say wo ka bibi say wo kwa kwaji sika wa no abufuo nti no wa nkọ no bọkọ so bema bia no aye ni hehe sa obeware o so onim sa na me sika hye me botom wo ye oba da ji sika wa me ho a wo de abufuo na eba be de me sika ma o be de ma ko sa me ware na chate wo na edidi watem wo fe ni busan say wono so wontimi entwere sa recording ntimi busan say wan ya wo say na me phone so me ja ton da bia enema na mo me phone so me na ayi na say no mo ha ke me phone no na me delete WhatsApp na me san Mary, I put it to you say time na ne chairman ne wo ho no na ne abrantie ya odi ni case aka ho abai na mo so mo me ni ho no ko be ka na kole case be na de ko Oyerepa oh case na me ko Oyerepa ndi ha no ye me ma ne papa eno kwa anya hwe no hwe mo me ma ne papa me no ne ntam tete ye no Lawson FM me ne ntam tete ye ne san aka bom enti aka bom akire no say me ka say ye ntam tete ye no abusuya ewo mba wo san ba abusuya no nti san ko me papa ho no na onhu se me guso ne wo because da bia wo ba me papa hu se asa u cases do do pani due matemanti eno ka say da me ka say ne gina no so ma me chairman ba bonidi na chia no na ka de opakire no chairman good morning na onidi say na ne te ofre no chairman na bonidi chairman had good morning da ho ye I'm not doing it. Mary nie what tinka Mary nie na me no na tie ne entam tete ene santena biem na kwasi ebu ade ebu me no wakwa akwa wale wan kan kire me won fle na nsa won fle me biem fle so kra won fa enti no waja me ano no enti me do ba Lawson TV because me ndi obi a obeka bi ama me do ba Lawson TV say ma MFK4SHORT Maame Frimpomaa Korankye won ka bi ma won di oni bi asema wo mo because wo de wo se me do ko police station kwampa only 10 minutes kwa wo ho no na enti me do ba say on ka bi nti bukwasi abu na wabu me no
Major 500 million. Chairman. Madam. Miri de Frimpomaa high Lawson TV na Ababawa Mary. Was one wa twempena a free 2018 Edbekanne. Wo share ne boss obaware na kai de mo no no akwaji dipen ti ono onsuro awade ntoso. Wasai Arsenal fan to onsuro broken heart. Na otiye no akwaware sa ware aware ye kra no akwaware fourth wife. What promise ni so obema na adwuma no wan fa ama no. Actually okwakopa adwuma ba bia wo ka kire ne se wo wansan a obia entimi ma na adwuma no kra bi wo mu. Madam Madam. Na some na hokan. Nimber bi free ba. Na 6.3. Me na ka kire wo na se the Meko police station in the 2 minutes. My mother could do a while or brum rasso. Would be any more brum rasso. Now, no, and yet, you say, and you should buy out a wooden wall with the other with the man. When it be my Lawson that's now, no, I fuck or pursue for quite be so. No, I didn't watch the bear man who's that. I'm also 2018 as I'm now working on. 2016. And I'm doing 2018. And on 2018. 2016, I'm doing. Mary, Chairman so share 2016. 2018. O share me no. We sanse share na me nkwala 2, na me nkwala 2. Me back to am 2017. We sanse o share na me nkwala 2. No. Chairman o share na me wo mienu. Me say 2016. Ba o share na me wo mienu. Enye mienu ase maame ni. Ya bi say me back to am 2017. Tu ka so share 2016. So share na ma wo mienu. Na ye say no kula be no. 2016 ena mi wo. 2016 na mi wo. Le tu share na me ma ye say. Madam. Chairman Bacho your friend say Ababawa Mary no. No kure menene twempena saa time na no work no. Na madam wo ye oba bia. Wona ne kasa ese wo threaten wo meye usi. Obi di ka friend na no pay. Ebisa me Mary ho asem me kyerɛkyerɛ ni mu. Ema audio show ye ma me nyina no. Nipa me ye se me send ma no. Na madam sabi oba de empra edi aware ba. Ana me misia no man kan tire ne se me Chairman Bacho audios no send dia ma producer. Ma send dia ma no. Ayi si mun check audios ne ma me chairman to so. Enti madam oba empra na se be me no wo twa. Die ema misro no ye uba me honom no me no koshia hotel enti akire na ubisa me se ehe fana me wona me so ofre me mantimi amfana me so na me wo ai fie ba ko a me sister te ho ana o se ba bia uba ye no me do ko ye na ana me se Mary ba bia uba ya me do ko ye no se me ka tell se ho ye me fie a ade wo ya kola so the Jesus ni kura so me ntimi kantente e wo ye me fie me den do wa ko me fie madam ba bia problem no e sha afie no di ntina me katro ne se me ntimi mfa ne nko me fie na me se me sere me de me nyetwi ni na mu twi na me ne ta me se ba bia me de ne ko ye me katro ne se e wo ye me fie a wo be di atum ono ani tia se ba bia ko ye ne guest house. Me den de wako na mama wa ya wo se me wo yire. Minti me fa won kofie. Eye sa kura se ma fa bu a mama yire na wo ankata nso. Me do kofie na problem si a. Wo ya wo enye se man kan tire. Madam na nsem no start the way we see kata na me say no. We de nya ade a wo betimi aboa me wo. Ma brabom. Nti e ma me yi ma dwen kura fi ne so. Nti wo bu se me bibi a madam me wo bia na me de ide na me de ama. Enti Maame ka tro se me ade a wo bisa me amede ma no nya mpratwe ho asem madam wonya case wo permanency
One year Baba will be coin. Any parliamentary candidate frame say Mary, Mary, tomorrow, your friend is saying, Eminassus. And I'm system PC. Mary, me corner some we me qua campaign, you know, a better than us and fofro. And was what Remy. Menko, Menfa be beyond 20. Madame, you could draw on a probe 7:30. Madame, I'm not PC Korankye. When I'm a flower phone, so size case when I'm PC Nim. When I'm a flower phone, so I'm not a flip PC canocola. Canocola, I'm in the bar, Honoma. One man handles it, I'm a flip PC catcher and said, I dear Wayameno. Handles it, we tell all of us, sister, 4 cities, film, cracker 14, you know. So I question that I am Sana, my young one, where they're impene. And I'm also a secretary, and he's organized a vice of Mepamichau Cano. Now, so I test them now and the net piece in a flower, piece now and one half PC born a money. Hello, Chairman. Madam, me pacho and tokona also oni girl chairman me ba and tokona oni girl bi kun ya okọ police station okọ one opakosi anwumre no na eya wo hu no mo kun ya na Gabi. Okay, to aso. Madam, ye call ye no obi a wanya problem. Woni ni say was say wo saburu gen wo honum. Ana police for no so o mo mpene na me call station officer. A police for no class arcade in a problem ma inspector no catch say ni say chama ya baha oso obe yi asem no akwa wo se won pene en wo so de ne kokono ngo na me ka ya na me yi asem no madam ye yi asem no ko fie no wo go gen wo say o je police report e de ko na che say saka no e si egitum ne ye de ye tua fi se se ma antia se am ye ntia ka no na de ne ka se fail and wonam ye ne ya e ma mi gitum ma wo mo ti wono ka se asem na me ka no e ye no kure ana me se Mary chaso na manso de e fa bibia ama ene ye kai madam me ye se me kwa me discan be de bebre wo mo no ade chi ye em se ni 2 days Mary frame me madam nyasem totoa wo di ti matam ana me se Mary ma ba wo no police case ni aka me boy me ana mbaba ye enti se sei me no wo maka se enkere na wotwe we could trace kana near the report right there akoma police for atem didie na ne de enti madam se wo no wo tu ani mo sisi ano wo ye oba bia o kase bia mani sei na wunya mfa ma no a so wo didi watem na chairman bacho am pesa wo hye no boso be management Debi na madam adwuma be na me hye no boso me de ma no Kanokura, what's your Kanokura? Kanokura, na ye kremoni, kanofo kanokura pa, kanokole. E kanofo nyina ona on kanokura, o ye tolo papa. Se say wasam ye kana police case ya de be mo ekosi sei. Wo wasam na ye ka. Me ka adwuma be na o hye oboso de be ma. O hye oboso obo de me adwuma, obisam say adwuma sin de adwuma bi e be ye bi ameye. Madam, chairman, me pa to me pese obusa no say. Mission the boss a dear Jumana me de Bemano. Chairman, what you want to say, Bissana Mame? Obusa, me na me catch our semi dear. Obusa, me catch our semi the men carry you ready. Na so what I say, you may to me, they do not be a year ready to see a be a meme. Sana me catch her. And I see you. And I will catch her and say, Madam, what do we do about 2 pro so catch her and say, do we do about 2 pro so? And I see the other pro roll, I see July, I see July or the men pet. Eti acha na aka se na nyejuma na community police na mse nko atwa nya besi na makodi community police ni pro. Oh madam chairman some o kan sesi anu so san komo ne ko so madam me pese me bisa no se adwuma ben na wo si me share me ba chairman asem wa make allegation bi sesi a wo se we bisa ne se adwuma ben wo se o ka kire so ne de adwuma bi e be ye ready no wo de man na wo be ye e ma wo ka kire ne se what the neighbor to payroll so? Some come on the course so. Madam, payroll, me will control and I'm to payroll. Oh, come on, Madam, hey, oh, come on, I don't know. I don't want to jam now. 9 o'clock, we'll tell one and I will catch him. Say, we will catch that. Aziz, what we have to payroll. So, I'm saying, you lie your payroll here. Men pet this one, so one casa. Tell my one casa. Or tell one job, or tell one man casa, some man find me. Madam, come on, you say, my auntie, Madam, chairman, community police in me patrol. Say, we need the community police.
One could do a market of Peru. Chairman, maybe I show Asuma okay, maybe you dianano. Asuma okay, or some could job in hotel. And here be another time no pen drive on a brim. I will pay I this in our open dino. I this in our open dino youth employment coordinator. One more, and I will say, a Jumaba, and from Manam says this. They say, Mary, a Jumabani, and then the better to say where you will be away controversial. What do you know what you may be in one say, yeah, them penning for a while, or the cock did them penning for them. And the Jumabani, I will say, better than I so. And I this year say, I just see in your portrait. Emma, MC, you crack at any fair. Nursing, a friend, community nursing, and no dear. A bar, 1 year portrait, better than I day. One kind of play, as someone on the catching a come play one, men are easy friends some way do not make one community police. NMC Casa community police in America, wow. Because the Jama yet training bear to use in Tiamo to train as met and on the flower catching a one kind of play. What boy do you have to me? What boy do you have to me? Community police and men are catching out there, Mary. Who go train you? Oh, boy, I say, oh, boy, with the back that community police who can never control what. Many is quite a friend and now office never know what I mean. Community police cannot form Saba. One kind of Madam, Chairman, what you want, Madam? When you will be a who better say when you say I will know Nakuma, Empire or the Papa say, a instruction, a year, Juma, were you, Madam. Mupa, me nina, muba to my check. Me more job in one of the feminine. So that the whole can be there, man, and I tell you, I want to let you know. Now, Chairman, Edubadina, what's also catch them and say Ashanti Regional Chairman, Ed Day and Kwafuagu payrolls into us with the end. Wow. Allegation I want to know. Ashanti Regional Chairman, dear Warborn. Term 2024 the Obakaya MPP4 Korea program do I Kumasi. I'm a regional chairman, HM Wokotika, Peter Fete, Musika. And the better social media. Ababa way the regional chairman, some way your platform so. One, ma, me who ya do, and I'm a cemetery here. So you're quiet, you're conquered, and I didn't know regional chairman, the Opa Coaches County, my friend portray. When our friend catch and say, I hope I would let you soon, not share. What's Sunday, the credit 50 in the summer, come and quarter talk and quite yellow. When I Sunday, Una Ucasamene, now make me friend upon me and son, when I pay, and I'll cast us and return to not share the Kotupa coming yet. Me will be there, me flop, me friend, and for me beside me was on my hair. Chairman, Madam, what's you sending the 50 cities na can't so could do penny nato? Why not Sunday? No, Madam, Bama, me pato, MC Mohanum Yan what day, and I had the bubble. Messi, regional chairman, comma MPP4 Mayuani Sikano, and our platform so. Every regional chairman, at the mama, regional chairman, madam, Opa find out to never regional chairman, Bisan case way. Regional chairman, a friend, say, chairman, when you would be a world constituency, say, Tika, me the Koma, MPP4 no. Ababa Oben, a Yafano. And I'm catching the boss, Miss Rel. What dear, Jamami. I know the chairman, but you may bow. Chiniano and the Disika Koma or Sonoma. Regional chairman. NDC chairman. And a watch program no MPP4 program no side one no. And we did not say a comedy woman. One would do a mobile train of Palmuma at the enemy. MPP4 Mama Janini, a comedy one. And a regional chairman, Mao Musika. Okay, not just say. I feel the Matia Nona say, just say, one said you are NDC, no, yes, Nadia command MPP. Mimi kwa bisa say ya bia kwa ya kwa obu 2020 se bi kwa so mo ma bi na me bisa say dent na wono ye sa e wo se wa wo dey kwa onya ahwenti me nje na me kwa me se me ni band wo se me kwa live TikTok wo wa ka tem say me me kwa na me ye no madam come kwa wo madam chairman ba cho eti o what bisa ma sem me ka
Maame land no beba mu anu abam. Mate chairman to aso na land ben. And what did the regional chairman at the platform so? And a regional chairman friend me. And I say, Minty, I want to communicate. Then of course, no, I'm on 5 minutes there. On the part of our platform, no so. One part of our business platform, no so. Mr. Communication chain. Honorable Solomon Anane. Our social your friends and communicator. Our own movie. And one more friend, no, Mary, no Cataya. And I'm a friend and make a Mary. The whole regional chairman, what a platform so I walk at the piano. Nasanyamia Dumne Papawa. Nesse, me the Bikurama, Partinia. One of the Mekwa Nesse, or Saudi. Na edanefal so na wogina bi midudi ko se ebia ababa we yemwano wo kwa we so wo paduma we yaye na wo kare a ufi se wo beye ana mimi kwa komatika se kokko katatia ye friend original chairman the whole assembly obi anim se wa na ma me ye na so ka tell say me so na kwa na hye dan say da wo pache wa ma se be ya wo behu me wa na ma me ye chairman say mochi party no uni bibi mochi party no ewura mo nsem ni mu too much ma yem no mo asem ne so ababa wa isi wo hye no bo say be ware no bo hye no wa ni so wo say hye no bo say party ba power wo be ma na djuma wa ma na djuma montom ate a wo ju 50,000 Ghana cedis compensation na odi apene ba bia fa. Hello Chairman ujina so Chairman bacho jina ye kakre bi mame why jina ye kakre bi mame na yeni nkomo mo wi a party bi ne de betimi akọ party office na makokan but penatwe na ba mu ntemu no yen kan no ewa fidie so de me kan no bacho te madam penatwe no kura de wono kura na asisi me adan wono na asisi me kwa ba so chairman wono na asisi me to the extent say me sabre na wo ka se me ne me twin pene free sabre no bepem eniya from a working madam bisane say ehene misiano obi a me no twin na me no na twin pene dia fan na what your friend saying no what permanency permanency one bisane say me ti permanency wo han dan na wo for no gabi o han ni ma no wo na met na wo chairman kasanwie chairman to aso madam Mr. Mekata o ma menkata no wa sembia no waka enu ti na mama na ye din say ye nti o si na hwehwia no wen madam me nsen bo say me ne no beden me ma na dwuma bia ye me nsen bo say me ware no wa na ye ni dance ni say me de no ko ma me ne wo papa wo say ana say me ne ye dance say ni say ana senka what me ne tena ye no sa time no mu nanka wo ye ni ya one empire the back one empire the back wo jina wono madam so what to wanyim wanyo obafo wanyo epom esuwe woni mu no o timi be mantina esuwe woni mu ni kasa chama de tema woni ne ti wona na osan sisi akire no wo fo wachi ana madam eno de me frɛ are you so media so no be kina hono market kan se ma media za question no bisa so wo kan no agbodi eti question no bisa me kan no kwenti so ka bibi ewom obisa question kan agbodi me kan no bodi madam chairman o ka tell me say me modi adia aga Chairman network no ase pa timpacho se wo nante anka jinafa akoma ye na yente wo kan ye okay ebia na network me nante aha sembe toa erka waje me matama kama kan wa mpama wa se mi chaso ntem erka
kyerɛ me sɛ so bisa ma deɛ na me de ma no anyɛ mpena twenty na me de ma no me de ama no sɛ wɔyɛ party ba nti sɛ chairman sika no ɔso wɔpɛ as compensation yɛbɛyɛ ne dɛn madam me nya mplan na ofem ne kwada bibi sɛ na asɛm ama me nyia no chairman bibi sɛ wo yɛbɛyɛ ne dɛn madam bisa me sɛ wɔyɛ aware sɛ me ka kyerɛ sɛ wɔbisa ma adeɛ na me de ma no a me de ama no sɛ party ba wɔnyɛ me mpena wɔyɛ aware sɛ bisa no me obowa sɛ me party ba kekanka wo mfle me sɛ me mla Mary na de me hia wo no afɛ na gya me ma wo dem ma to me ma punu na me ba party ba keke won ka no kwa na ayɛ klamoni won kra mo kwa ni masaka no kole ka no kole ɛdeɛ na sɛ wabufu a ɛna da bia na wo de ayi ɛna me de ntimi nyam hwɛ na wo no bɛbɛ wo de enyo to enyo tu ho saa no wa sɛ mbona me na ka first one entam te ye no na ka da bɛ entam te wo fle me da aye say entam te de wan kan kyerɛ me say no de wo hia bibi afle me say wo ka won kan kyerɛ me da so wo hia wo na wo me no to ko hia bibi adodo say na ade ma me na me hia bibi na wo ka saa ta mo police station sama kan ka me from wo tu ka firi hwa de ba beduro ka de me hwe ne wa wo kura ka se me nya bra me do be na me nampa ka me madda won kan ko le na me no twempena na me twempena me won kan ko le we ko shiri pa we pa boni ni wo sa Mary sa na twempena sa na twempena wo bi twempena afi wo su mi nsia mienu na wo timi ba mho time bia opebia ba me ba wo timi ka se ada obefle na ne kasa akofo na wunse onu obi hye honom chairman hello chairman hello chairman say dia ye kan say ababa we oba ye no me ka kire o say ye fa temwe na ye koshini na ye sesem no wadi kan aka mama wa twe san chairman ba to me ba mama wa twe san still who say did not am dia oh chairman me pa cho me twe na ba kwan ni mutitie me kakra dia na me kan me say ye fa ko hisem enkasa na wadi ye koshini na wudi atam san ye de kan asem pa ne cho me pa cho se me ka so ye koshini chairman chairman o ka se Mary Mpoma choba ene obekwa obe more than 1,000 kura adentia she said me see audio sono ma send audio chairman jina so di mame chairman audio sono nyina ma mati chairman jina so di na ye nyina ye nti audio sono why the audio sono jina so di na ye nti audio sono madam wutia yeah chairman me see jina so na ye nti audio sono apart from my yele abusia ni mo bi enti na otimu ya oda wo sisi man ka hu se 96.3 oba bi wo obesisi na obaka bi on carry nso mfa woni enti na otimu ya oda na wo sisi man ne boso saa ene de wo ske wo di wo ekunkuru na ga hu se phone ekwan wa obi de etrawo so ya on kunkun na osuna kaklaka ntatia ene ku ne totwene ka hu se samson ene ho odi pa ayoba ene ble na se susuma ho so no atumi akase yakwa musulma ba wo pa oni se wo de ho de na de nyina de a me meka chocho oboa ne sikana me so se skano kwambo ni minjibi mba ka hu se emfa me ni angoro ma ye hu ti Nyankopon ye boy last no me a wode me abla boy di agoro no menim say we ye be ma hu de wo de wo 96.3 me me aka wase say sa na she wotiri say me ko mba ne fo hengosi aga ayo bati ba se ma wotumi na se me yo ba na sa se ya yo ba na so obatina wa me yabu ne yonko ba akwase a ene na ese no ala sa adwene she otirim na oda ekunkun enye na mo morning chairman ye patcho ya me ka nyina Lawson FM 96.3 bu ana me de kanasa
nti awurade ɛmfa nkyɛ me sɛ mede ma no keka asa na wo nso fa kyɛ me sɛ mede ma no ka asa manhyɛ da sɛ mepɛ wɔkum anaasɛ manhyɛ da sɛ ohu bi na ɛyɛ me ho boro so na deɛ ɛkɔ so no na mente ase ɛna me nso manya abotere ɛne ma Mary, good evening. Na ko be chia wo ka papa kwan ya wo de mafa so. Na me de me se me ni hwe ka me kose nyina me gya ma nyame. Empanifo amokofo mo de mo mpani die ene ma na deda. She wo tin we say wo bi ma me fela we ne ya me ya se me ndi ma ho e me enfo me to pani mu bi enum enfo wo mo ho. Minti ma ho no e ma e bi because wo de wo ya ye wo ho de na mo ni mu. Chairman we free awoma ne so nanka yesi gina so na ye nyina ye ntie enkomo no ba chairman afiso nti monfra chairman emame na ye ne nkasa ye hia no Lawson ha womra ne yentena se na enkomo no yenti ne ti e wo fitiem obapa 50,000 obete so ana wonte so me ba chamente so ozai me ba chamente so wonte so me be se me hu enyina so de nti a ese chairman e de sa 50,000 no ema me pa cho de enti a wo so de 50,000 ma me say na me ne nete e na ese wakwa akware won fle me bie me fe na won fa che say one me ntina bie enti no won fa nsum me say o waste me time now the one wasting the time say me the one na ateni ni ade no say nka when ni di na tem e na nka wo oba wo bra ho ase oba wo di ni die e ma be ma nka chama e bia nko be ware wo ba obi wa no want to now wo say wo ya want to na we di na tem want to now do me no be ma be na be ware oba sa ma me pa cho na we di o kwa ga ya no me se we nka nya no me bia sa ya o ka na nya no me what the something anyone when you know your example say my bosumo say den ni na nya no me okay na yes I dey me ba na me ka me fan say me di oba dey say wunya ahobrase e de ma be na ni we do so de be ma no na em ya say wo ya be ma nti be ma edi watama na so so di ni bi wo de man nyina twa ompoa hello chairman Hello. Me ba cho yetiti audios ni bia na Nyankopon ya adom a ene ye Friday Monday ye hia wo Lawson TV ye wa hojo run about brani enhia na yen kansem no na asomdwe mra why Na Monday no na mo be 50,000 na manana. me ba cho ni ti na me se bra na ye ma asomdwe emra nti se ebepie mu se mpie me ya asomdwe asem ene ye hia Monday na ya kana wo banso a na wabo a ho kakra Na ma bo amo. ai Efa mi sika sem no. o say Efa mi sika sem no. me ba cho ai No. That's Ghana what eti chairman nyame adoma Monday ebehia wa ha why ye pesa asomdwe ene ba mu se de party no motwetwe ewura mo nkomodie no matopa mo kobu ye no mempene sa enye egu party ani mu asepa anti bra na yentena se ne yemu asem ne ko mu gei na asa ko piepie baabi ankofa nsem bebira ma me de chairman baabi a wu gina na enye baabi a Mary ogina yi eye pa because on share party bia se eti unua ba de meka kire wo ne say Monday brani entena say for the sake of your party na yema asomdwe mra omo mama na tumaye no. Omo na bibu abo omo me de me. matiti nyame adoma Monday ye hia Alright. o se say Esu na me pa. matenti ebehia medase Mary we di mama mienu na baaye saa time na woni chairman mo ko commercial break no e na akọfa saa ba ma ba ko no time be na ni jaye ya so be fa chairman ya 1 month e na ni chairman jaye so no so hu se Kofi Dankati abre no beti bi edi e no so kire sen so hu se de me ni chairman agent me da hokwa nti ono so e be bu mi kwase afa edi eti se ono ne twemp na wie ye no san jaye no e kofa chairman bi meboa won na me be kire mu senti na mabisa ono nti kire mu anti me ni chairman jaye no me ni Ahmed nso tenai ono ko di kosi wo bi so na pakoro me ba woni Ahmed et9 ena woni Ahmed jaye no sa kofa chairman na woni Ahmed na jaye sese wo hai eti woni Ahmed jaye no kofa chairman Ahmed ye de won komom wo say Ahmed am 5000 na chini di enti na asan de na ba ha da bi ono de o ka che me say ye kan kosi container na say woni ni jaye kofa chairman
eti ko chairman senka beba no san akwa na ele san akwa fa chairman ti senka chairman koye ma wan ka wasa pa do meji because on say boshe Mary boshe no de share say asa wudidi wajapade ho too much Dabi ma nya asa wudu wajapade nam e na de epe mema sika edu enya sama nya sa na ti a woni chairman yi na atwempena montomate wakwa akwa Ahmed waja Ahmed wo asa akwa fa chairman na de bim na asa pefri Ahmed nje me just say me jano nya me jano o ma ka kire me say on pese baby mu jaye mu free wo so ne jaye wo so na jaye no mu free wo no wankwa fa be ma foforo because fa chairman enti se wanyo dan sa e ko ye na ko kan de si ye no e no me so me ye nto aso okay Ahmed na busua for me say Monday on beba wo so no de on kasa wa fidie so but Monday on beba ha na ye nyina ye hia na ya kan asem no oi yo my leader mpacho bremu mpacho mo fa me next case ne mra me prepare environment tenten Auntie Mary me na no say Mary ho eye me nwanwa ne ho ye me fe ba ne ho so ye me nwanwa nkasa on say di osi gina so no Mary pa adwuma eye ne jai say wani esi mema so say wo kofa bema na onu mom aba hwew wo ne wo ma no wo hu say di wunyanya so sitie ne wa yi sitie no wo yire wo ho ye adwuma wo betimi aye bibia so ahunu ba say wo de wani asi minim say Mary ba ye no aware na ope ana say adwuma na ope ohun say ni su ene ne ban no aden say bema bi betimi age na tenafie Mary eya futuo ne ye de bema wo ohun say de awusitie no bia wo de okase no tenten ena wo de ka wasam a ene de ne ehunu ba bi aware de ne nkejai because bema bia ni ho a wo betimi a handle ewo fie eno no e wo say wunya ahobrase wo so akọ ware wa anka nkyerɛ wo enti fine ne kokosi ontimi ware wo kyerɛ sɛ usu ene wo ban no emboa aniti bomode na pa adwuma bi na fa ye na fa show ho na mom se be ma bi ba wakwan mu se obeboa wa na be so so because the ositi no wontimi nhya mra ase so ahuno ebia ne se ba ku ya medi ya wono so ebe di akire wono so 5000 o meye nto aso bia Mary I tell you o meye nto aso bia eti bomode na pa wadwuma bi ayi mame ayi Prince Mr Prince Asante one nere Mama Emma Asante omo USA mami omo ya ma ne so mami e fro sen vada ni mo ma vaida no pede na de onam ya de mi na se me de ha onenam metimi di janto na ba be buagana for so mo mboa mi ade wo mi mu yi edi 8 years mi wu balance bonu na ba mi mu nsesi ana ade na ha me metimi so kra muda na mi kono fansa ye dudu amame ese mi sori tenase mi nanti kakra na mi nusu chime mi nusu chime ntimi de mi hu kra ebi anto na mi hu mete bi amaba manu kakra sana metimi ahome metimi mi na ade aye de ntimi sra ganafo na mi sra mo so mo mu ame mi sra mo a ha me ade no ha me pa bi ona mi hu timi na te kakra na mi hu mi nisu chimi ese mi tena kakra nti mi ko hospital no ka chen se ade ni pese etipete esi e kan bom ti me ha mi sa no na mi di janto aba ese omo mbu ame na mi tena ko mu kakra mi sro omo a omo mbu ame ha mi timi kura mama so free na bai mi fra amasama yo kaswa ni amasama wo no busuafo na wo ho mini mi baba akuna o mi so de mba no mu ye nan so mo from akawan o ma ye sen o mu ye 9 8 from akawan wa wo sen 9 mako enkron e na nwotwe 8 afri mu nta ka ba akon e de ne si ye ya leo e ba ne sen mini de me kan se ba ku de o ma mi chen otu plus no ton sana ma mi so bi be ton sana ni pa no yire fi mami yire fiska ya bro na mi ba no ko kai no tu ne duro da kan so bi o si ni yem ebi so ebi mi nu so nya accident wo no e bebre mami wo ma ni bi nya accident ebi so obi na tu ne duro ebi so ni yefu na ye ne ya e na oba tan mi nu de mba mi ensan don de inu de ye o mu kura mu de mu wo ye ba ko mu afi ba ku sie wo ma mienu
miensa mba afi baako usie wo ma miensa na mienu so wo Nigeria ta me ko Nigeria no serious etu wo ma ni nyina wie ansa na yare ne ba ana sesen last one we we onya 18 years no me wo no wadwunu hospital wo majo na ade ni pie ho ma me na doctor say den there be say tam no ma phone ti me ka say na say me phone ye na ye me sente kire na me hu say ye compound he ye me sha say ne sen na net e sha say na ekitu ebi na eye o sen na eye o ya me sha say na nya mi ya bet e ba be du baby ti say 2 years no na me ti say ya mi ya this say ya mi ya te say doctor say wa enyi e be den o ti me ya ebe anu no be si say de esi nso so a wo home e na etu ya oh Jesus esi a wo home untimi home na che say wua na be wu akra me home kra bi o ha home na mba papa esi a wo ka say sana ma home emmeye na sa won sa won so ekuro bi atututu wo ho na gu me home no ma de kro ebumenim nyina abusu amoma camera ne nkoma me ne so mesrɛ mo a peja che me hwa de e de na ye won sa no bibi na gu na me chi kurukuri anwa de na mo se eja no na ye me sa so na me nji de gu menim nyina mama akode an sorry person me call sorry be friend church your friend is saying Lord we church but me free ho ba ya me say me free ho na bet na kasuwa no na me call Pentecost because me start here in church the say busu me ba akuni na ti what can chere the Church of Pentecost penny for e can you saying hospital can you saying trogu enu so me de ba ai producer ba cho de paper mama muntwa emfa nto so na ye hwe eka we na ye ntimi hwe se maame a wawo eman kron na emu wotwe free mu wobusuafo we maame wobusuafo de kakra ochufu praso adase eka ne 13,000 Ghana cedis. There's nothing too hard for the Lord na Lawson Afisem your listeners and your viewers ade we 13,000 enye sika ye betimi ahwe amama mi wa free mu no me wadwiri me because me hwe ne nsa ho ede de efu ne minimu se de wo ka se doctor se wanya ne ntem kurampa mama sika ne na so wanya ne ntem kurampa ebetimi akatua ama home ni si ade na eba eyewuo abusua 0247 84 80 52 0247 84 80 52 abusua we dear yentena ho yentena we ho yentena we ho mama me ni free mu hospital be na akwa ye mama Rich Hospital Accra me kwa masama ni nsamu na me kwa ye amukotwa me scan na mko yi moja ye bibia mama na me msimi nkotie be me kwa msimi consent me kwa there's a Rich Hospital the Rich Hospital na akwa ye mama wo man kro efie dodo sen no nyina nwotwe ni free mu wo check about how many years because 8 years na 9 years ni what say e ko 8 na 9 8 years within 8 years no e ko 9 years na wasie wo ma wo chi ba ku de free mu de busu ni nson ni endo obi manu coke no poison no mama na de na ko so obi ba oba ni coke na oba ni free mu no boss ni yem de bi osi na me ka say ekuro na ye nti ni yem no basa na manu ahwenti ama na me nim say we de anya ekuro report ma police ma report adana edumedu hospital onya 1 week ofie bet na onanti koba oh my goodness edumedu Beba choyfa momo number no ento TV ne so mame 0247 84 80 yes audition nko a akwa adwane ene eye 31st mente kadom na so me die wom 1000 Ghana cedis mente kadom o ba me die wom
13,000 Ghana cedis 13,000 momwame na yanko sa kunwe emfamfiri honom 0247 84 80 edi abeba Charlotte Frimpomaa Korankye abusuan yemu amami wawo baduasa o eji abayen wawo emankron 9 within the space of 8 to 9 years no wasiemu 8 ngwatwe ebetimi ato obia eno nko ho adwendwen ebetimi akofa wa how bebre ma me mensu nyame behwe wate mensu bibia be fine me se bibia no one so ready you. There's nothing too hard for the Lord. Me national anthem no there is nothing too hard for the Lord. Ade bia no one ma e de ma urade ade bia ni ho wate mesesa mama wu ai anwonafo no enya de ma urade minim se matiefo ni ahwefo adofo momaye moaye ma me matimi de afrim 1,000 Ghana cedis ewa me bag mbe yi ma me ayisi 1,000 Ghana cedis be yi me 1,000 ma me ewa me bag ni mu anopa mi ra ho de ma ra ho ne se nka ma mi okay 1,000 Ghana cedis abusuya mapeja me de ahwe urade twedi ampon ade bia da me Frimpomaa makoma so a me de 1,000 Ghana cedis mama mi twedi ampon hwe na ye mabisa de mama me wo so sa wo send sika na bompaye efagu sika na wo send ne so na minim se Nyankopon besere na no donation ye testimonies a eba ye kase ye ba me se firi wakomam sa wo ya adoya from your heart enwinwi enkase bia obi ye ntimi ye bi firi wakomam na ya adoye na twedi ampon enhwe so na won hyira wo emankro wasie nwotwe ba ko na aka no mama wanya mfie sen 18 years David o hemfa o fie mni na wo ho oni na wo fie yare we ba how many years ni 18 years ni me wu no odwene ho no ade chin enti efu okoma 18 years afa na adu de den a eya ka tare ha afia dina aba no de mo fama me na ye hyase mo bo ne ntem na nya sa na bi kamu a eba sa na se o se ma mommy din ma send it ma mommy din 0247 84 80 edini ye Charlotte Frimpomaa Korankye mobile money no abusia matimi de afrim 1,000 cedis wonso say na ade ba keto bia nsa kakra bia obenya no ma me doctor ne se yensa ka sika na da be no betimi aye surgery na ma o wanka nkyerɛ wanka yewi aya ka say na friend good yewi be friend doctor no ne ne doctor na di nkomo yanka say bedi wachi Aquaridge Hospital na wabusuafo hwan na betena wo nkyɛn me bana wo bana na woni nua ba bia omo ochifu pras ono kura ne ho fa no e friend donko wo nua mo yɛsɛn omo ye 2 wo ka ho 3 ye ni pe mo bo abusua wo firi hia nkasa mimi obunu ni mi firi domankuma nkranza nkranza mo hwehwɛ Dr. Abiam Danso mame GH Links doctor we dey edamanim obia 0247 84 80 52 abusua yɛhwɛ ne yɛmmoa yɛ maame no yɛse yɛmmoa nipa ɛwɔ bra ɔte aseɛ enipa hia mmoa na ɛsɛ yɛn so yɛtimi ka ho na yɛboa nipa